Hello guys, uyu munsi rero nibwo mbazaniye ya marushanwa ya artistic cycling ari kubera muri Maison de Jeunes. Mwarabonye abana na game posting, abana benshi bafite impano yo gutwara igare, bakora ubukoryo, bakora minuza, abantu bari batarabisobanukirwa, ariko n'umukino uhujwe n'isi yose bawita artistic cycling. So uyu munsi rero mu Rwanda hari amarushanwa, nizo video ngiye kubereka. Ngiye kubereka video y'abana ba performance. Ciao ciao. So guys, aya na marushanwa bayita artistic cycling. Na marushanwa ari guhuza ibihugu bitatu, igihugu cya Argentine, icy'u Rwanda na Mexico. Aya marushanwa rero kunameze, umuntu azenguruka uru ruziga ubona n'igare. Iyo ruzengurutse inshuro imwe ahindura agakoryo, yazenguruka indi nshuro agahindura agakoryo. Noneho umuvuduko wenda igihe ari gukoresha kikaba kingana n'iminota 5. Uko ubona iminota bayimubarira, noneho uruziga bareba niba iminota yayubahirije. Aha, ubu ngubu rero hagiyemo umukuru wo twakwita nka number 1 hano mu Rwanda. Ni umusore muto bamwita Beltran. Umusore muto. Ubu hano agiye gutangira, baracyari kumubarira baregera iminota agomba gukora. Agomba kuba ari iminota 5. Umusore reka murebe kuntu atangira. Araza hagati mu kiziga agasuhuza, amara gusuhuza ubwo ahangaha abagiye gutangira gukina. Atangira ku mukino, urabona iyi ni ya mbere. Nazenguruka runo ruziga, zenguruka runo ruziga. Yes, ase hano buriya kubera aguye atakaje amanota. Niba uriya mukino wari ufite amanota 5, ubwo yose aragiye kuzenguruka. Akana ko urabona na agakino ka kabiri, agakoryo ka kabiri, kara na ka gatatu bibona, kandi byose agomba kubikora mu minota 5. Abubona okay. Urabona hariya niba ari 5 ubwo arayafite yose. Hano agiye gukora ka gatatu. Akabonye kariya, murebe nazenguruka igice niba gifite. Okay, hari azengurutse igice, nicyo bita demi cercle. Demi cercle. Urabona aka gakoryo gakurikiye nako kuryama gutya, kandi akontorora ahagiye. Uramubona akanako akoze demi cercle. Niba gafite 5 bamuhaye kimwe cya kabiri cyayo. Aka naka gatatu. Okay, kano ko akoze cercle yuzuye. Kandi byose agomba kubikora mu minota 5. Urabibona ubwo ageze ku kandi ko guhindukira, akava ku igare akongera akarisubiraho. Mwabibonye akaba ageze kuri kariya, nako agomba gukora cercle yuzuye. Okay, kano ko akoze cercle yuzuye, ubwo ni ukuvuga amanota yose arayatahanye kuri aka gakurikiye. Nako ko gukandagira hari kuri nuza atari ku ntebe, nakakoze cercle yuzuye. Ikibuga urabona ko kiri kunyerera. Ubona bana barabizi cyane kabisa, arabizi cyane. Cercle okay, hano arayacyuye yose kuko akoze cercle yuzuye. Turaga koryo gakurikiye. Urabona
urayibona neza, afata ku nda kariya aracyakomeza ngo arebe ko yakora cercle yuzuye, arayikoze yuzuye, hariya na harayacyuye kabisa. Uyu mwana ni umuhanga, ni nawe twakwita nimero ya mbere kuko ari we watangiye awiga uno mukino. Aha gakorya agezeho urakabona, n'aka gafite amanota 5 akoze ntago ayujuje, avuyeho atarazenguruka neza. Gakoryo kandi nako kwicara akarekura, urabona ko yagiye kineza cyane. Asigaye umukino usigaje iminota ingahe? Usigaje amasegonda we kuraje, usigaje amasegonda 17. Ego hano ari gukora 8. Très bien. Urabona ko iminota yageze, ariko ntabwo isaha irasona. Agerageze 1 2 3, agerageze. Urabona ubu ni ku masegonda ya nyuma, akoze ikibuga cyuzuye. Okay, agiye guhindura 1 2 3 we go. Okay, arishwe kahise neza. Iminota irageze, amasegonda harabona, amasegonda arabura. Wow, akanyuma arabishoje. Merci beaucoup. Aramubona umusore. Nice kabisa. Ka gatatu akaba ari agakoryo ka 5. Ibi byose abagomba kubikora mu minota 5 yonyine. Iminota 5 abagomba kubikora byose. Urabona agakoryo ka 3 no guhagarara kuriya ku pine ry'imbere, yarangiza akarambura amaboko akarekura. Iyo atazengurutse ikibuga cyose, yazengurutse igice bamubarira demi cercle. Demi cercle ni gutyo uzenguruka, none ukabagabamo 1/2 cya demi cercle. Urabona nk'iriya ni demi cercle kuko ntago yazengurutse. So niba bifite amanota 5 ahita barirwa 2 n'igice. Akagakurikiye nako urabona ko akangaka baramubarira ko yazengurutse. Niba gafite amanota 5 baramubarira 5 icyarimwe. Uyu ni umukino mushyashya wageze mu Rwanda, uba hano kuri Maison de Jeunes, abana bagenda bawukurikiza. Okay, mukomeze mure. Uwo bita Beltran yari ahagaze ku mwanya wa 2. Gusa hari ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo bitarakora kubera ibijyanye n'igihe cyabo, bakaba barakora ku mugoroba. Turaza kubagezaho ukuntu byarangiye. Ubu Beltran ari ku mwanya wa 2 muri rusange ku isi.